Goeiemôre. Julle. Kyk, ek wil gou vir julle ietsie wys. Hoekom sit Johannesburg sonder water en hoekom gaan Pretoria ook een van die dae? Hoekom is ons water in Pretoria besig om te gaan as ook is ons besig om nader aan 'n day zero te beweeg na al hierdie water wat geval het, al die reëns wat geval het. Dit maak mos nie sin dat hier nie water is in Gauteng en die westelike provinsies en so aan nie. Like my hulle het begin hier so by Johannesburg nou, beweeg hulle af Pretoria toe en ek weet nie wat se stede gaan nog geraak word nie, maar ek weet Kaapstad is ook volgende. Maar kom ons kyk gou hierso. Wat sê die World Economic Forum? Hierdie ding is gepost in 2023, hy's gefact-check. Wat beteken dit is waar wat hy gesê was? Water is not a human right, with orders governments to begin rationing water into homes. Maar, as ons gaan kyk na die konteks oor hoekom dit gebeur, kom ek kyk gou of ek hierdie ene kan speel van die vrou. Europe is the values of the Talmud, the Jewish sense of personal responsibility, of justice, and of solidarity. Europe is the values of the Talmud. Okay. So kom ons gaan gou hier. Wasting me without any mercy. Ask them who are deprived of me. Then you'll only know my value. Empty buckets and long queue. Reserve me as I am life for you. Okay. So, ek wil graag net, ek wil kyk of ek by die een post kan uitkom. Wat sê hulle hier so? World Economic Forum agenda contributor Mariana Mazzucato, our attempt to vaccinate the entire planet failed. Climate change is too abstract for people to understand, but the coming water crisis is something that everyone will get on board with. Julle? Ek dink ons volgende oorlog hier in Suid-Afrika gaan nie net oor 'n rasbeleid wees nie, maar ook oor water. Maar, kom ek gaan gou terug hiernatoe. En ek gaan nou vir julle gou hierso ietsiekie lees. Hierdie is van die boek Conspirators, Hierarchy, The Story of the Committee of 300 by John Coleman, The Plan. Nou gaan ek gou vir julle hierso lees. No city shall be larger than a predetermined number as described in a work of Calgary. Essential workers will be moved to other cities if the one they are in becomes overpopulated. Non-essential workers will be chosen at random and sent to underpopulated cities to fill the quotas. At least 4 billion useless eaters shall be eliminated by the year 2050 by means of limited wars, organized epidemics of fatal rapid-acting disease and starvation. Hoe klink dit soos foot and mouth disease wat nou plaasvind? Ja! Wie werk vir die World Economic Forum hier in Suid-Afrika? Die DA en die ANC. Hulle werk vir die World Economic Forum. Energy, food and water shall be kept at substance levels for non-elite, starting with the white populations of Western Europe, North America, and then spreading to other races. The population of Canada, Western Europe, and the United States will be decimated more rapidly than other continents until the world's population reaches a manageable level of 1 billion, of which 500 million will consist of Chinese and Japanese races selected because they are people who have been regimented for centuries
and who are accustomed to obeying authority without questioning. From time to time, there shall be artificially contrived food and water shortage and medical care to remind the masses that their very existence depends on the goodwill of the Committee of the 300. So hierdie is die planne van hierdie evil mense. En kyk wat gebeur in Suid-Afrika nou. Hoekom is daar water shortages in Johannesburg? Hoekom is daar water shortages in Pretoria, in ander omliggende areas? Dit het nou begin. Hierdie plan het nou begin. Mense, ek sê vir julle, hier kom 'n oorlog vir water en dit gaan nie mooi wees nie. Want as jy mense se water gaan uitsny, gaan hulle oralster wil plunder en oralster waar hulle hande op water kan kry. As ek vir julle kan raad gee, koop vir julle Jojo tanks. As dit reën, vang daai water op, bou gemeenskappe op, laat julle wat se naam, grondwater kan bekom. Mense, hier is moeilikheid op die horison vir Suid-Afrika. So, het iemand gevra, do you really think our government is capable of following a plan? En toe sê ek, what do you think John Steenhuisen and the ANC is doing with foot and mouth disease? And to fry, have you asked why even we have foot and mouth disease? Other countries haven't experienced this for decades. Some of these achieved this without vaccination. Our government is reactionary. We move from disaster to disaster. Ek het net 'n antwoord vir hom. Hy moet onthou, en dit is 'n vorige video wat ek gemaak het, dat die foot and mouth disease se vaccines word befonds deur die Bill and Melinda Gates Foundation, en dit word op hulle op die inside gesê dat hulle vaccinations wil uitrol wat mRNA is van die Bill and Melinda Gates en wat in John Steenhuisen, en hy rol dit nou uit. Ek sal nou nie weet of daai vaccinations, of dit nou wel mRNA is wat nou reeds uitgerol word nie, maar ek het gelees daar is nou 5 miljoen vaccines wat nou uitgerol word, maar dit is te laat. Hierdie foot and mouth disease hoef nie so ver te versprei het nie, maar dit is die plan. Dit is die plan. Maar mense sien dit nie. Mense sien dit glad nie. Hulle sien dit nie, dat Bill Gates, die WEF, het gepraat van, hulle wil vleis wegvat van ons, wat is dit, useless eaters. En ja, ek weet nie of julle gesien het van Klaus Schwab, wat ook gepraat het van sy Gogga plaas, waar jy soos gesustain gaan word deur allerhande insekte. Ew, dis gross. Yes, dis flippin' gross. Maar ja, dis hulle plan. Hulle wil die vleisprys so hoog opstoot, laat ons dit nie kan bekostig nie. Maar nou is hulle besig om aan ons water te peter. Waar daar geen rede voor is nie. Ek meen, het soveel reën geval, hier is nie droogte nie. Maar hulle sal die water wegvat van ons wit boere. Dit was heel eerste plan, is om die water weg te vat van die wit boere af. Al hierdie raskwotas, goeders wat hulle gemaak het. Ons wit boere kan nie water kry nie, is nie die swart boere wat water kan kry. Maar ja, mense, dit is, ek sê net vir julle oë moet oopgaan, julle moet sien wat gaan gebeur. Julle moet reg wees. Oorlog is baie
baie snel weg en jy om en draai van ons. En mense sit en slaap. Mense sit en slaap. Alright, ek dink ek het nou eers genoeg gepraat. Julle moet 'n lekker dag hê.